naos doa wae Bapak kamu tukang bengkel ya? Tegeni mitina tah. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teueun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Naon? Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah, Ayla, I love you. Pas saya lagi sendok itu jengkol ngora ke mulut, cut, linunya babatingan. Saya beralih ke otong den. Dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi linu, jengkol nyelap nahuntu. Sekarang kata teman-teman, Yul, lalaunan dong babadognya, kita nggak keagehan nih. Terus kata aku, sebodoh amat, jengkol-jengkol aing. Dan akhirnya kami pun siling cabok. Ari kopi jeung susu beda henteu cek. Ari susu mah, ari kopi mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtung na wungkul. Aya lotek bu? Aya. Pesan itu 2 porsi. Bade engkau ti Cina atau napi asli Jepang? Nu mana we lah bu? Kacang mah bade direndos atau napi di blender? Kumaha sia we bu? Hiji Nabi Muhammad teh lahir nate di kota Mekah. di Mekah. lahirna di Mekah, dimakamkeun di Madinah. Cerek di mana? Di Madinah. Jauh-jauh teuing. Nah, di mana? Di Bogor. Oh, tadi dia we atuh. Ke Madinah ngogotong na ge lila atuh. Terus Nabi teh lahirna teh 12 Agustus. 12 Rabiul Awal. Lain Agustusan wae. Ini Agustusan pagawean teh. Siga nama korban main rebutan saja mah. Terus Nabi teh gaduh rama Raden Abdullah. lahir nate pas malaman tahun Baru. Astagfirullah.